washe na waume wahuna watiti tosana amani juu ya hanyi. Leo mwezi 20 yaho mwezi wame mwahaziwizili na 24 usiku mziro halisi ukaya undo usiku yensia hatu yakahenda yatimiziwa ne mafujari wa ulemengu. Usiku wa leo unu siku wa unji ya idani juma zembwa na nziro ikao rizibali ya vanu takriban mahaminane ya kamili. Leo bandu ya nusu ngwa johamba ukaya wahisa ngwa kaza ukifu. Bandu ejawasi riaminio ya ukembwana inu karjaparo ikazi zadati ya ukando siku johisa. Shari amini ya ukangari wanao mbwana ya uwana na yezi ya peu ya uwana na mafujari wangamiza wensi. Bwana jainu yo juwa irengelera, yo juwa irenge dakika, yo juwa irenge mezi, yo juwa irenge maha. Haina mndu ikao hajua ya ukangu njiyo harma bwana jainu ya tanabahi ya juwa enreda ya hembwana abokana ujua ya rejei dingoni ya mbokaya vanuri sarkazwa karo abo ngamziyo banu. Kinyume yola adhimu wanruwa hunze mihono wabanguwe jifiri ya ukaba hembwana ndo yandisao. Embwana ngandisao namna hindi ngandisao haruma unkade wa nyumeni. Unkade wa nyumeni ikao leo iribenushi ya sonsi amjuandise mada ya he makandida. Makandida ikao warinoso njizi au nambe wawanoso njizi bandu hokanja kabuhari na bandu ya naama rarambu warangudo mwando ya ukaima kandida wanu ikangwa fanyili yao asumani azali hazi hahindri rahambango mfanyili yao hazi rangude tarehe 24 ya Mars mwahazi wizili na 19 riamini ya uka yensia hatu ketsi na raisi wa daula ngiyo na mndu ya irenga mateka. Abu karambuka yensia hatu ngiyo na mndu ya irenga mateka abu ketsi na raisi. Hauka raisi hahanandongo mbili yala adhimu ya kenizo. Ila adhimu ya kena legalite, ila adhimu ya kena legitimite. Asumani Azali rangunde le 24 mars 2019 ze kalma izo zombi ili kabatsinzima ya loniyo ni de legalite ni de legitimite. Abondo bahanu rinjia oriwonese yenreda ya ukariremwa eshamshem la maungu ne makandida. Hauka zembwana zinu karijaparoka wakatenga uzima raparo fikiri au raparo twalia wakati choka uyonsi ya ukangari juparo henda harma uchaguzi wa hatuna Asumani Azali habo yakari amini ya ukayeti raisi wa daula yeti mwanadamu mwaminifu yeti mwanadamu ya paroste ikaulu ikao halamba.
baadhi ya miezi 6 kabla ya uchaguzi varimbenya nkali zatoa miguguma, zatoa wanadamu ratsuparo waona harumwaze bwana zini wanjia hokemgaz jambo kaa yenda yuma umru yoka uzungoni kwa jajo juwa wari ume eka kwa jari njia waka uzungoni hatu baadhi ya hatu rifanye konsta hiyo kahewe namnaje uwanadamu wanu kabla ya mahasita ya kamili watsuparo fikirie mbwana inu wakati toka uyonsi zijajia baha mezi 6 vanza uwa preparewa uchaguzi uwanadamu wanu wajirenda wa karibu nasi rijeri kensida sinao ama rangu si watiti rangu si nrensi zila fikra za hatu na ula mtoo nkosa rauona karijeshiliwa shaleo lazima rijifahari haukale ori hundwe haki emma na rahundwe hakindri ndo kwa wanadamu wa wonsi pia al exception ya mwanadamu mzima harumwe mezi 6 wakauringaria kabati mzima yabo ya honore zila paroli za hai ya honore ila mbwana yambangu jo aingarie sha wonsi watrahi badi mzima ikaunga mumrande homage Idris Mohamed washimitsa mihuli uwande mwanadamu mzima harumwe mezi 6 o wanadamu waringaria de mwanadamu ikao hastehi zila objectif yambangu jo yengarie zembwana zinu wanduwa wanenizo ndaye waeche ikaunga mumrande homage ni mfereshe pisco haonesa mwanadamu juwe zo yanzao haonesa kaye mwanadamu yasoma mwanzakili hauka mwanadamu mwanzakili dazinu ndo stehiye miadi ndo juwa izo ya tsahao shawa dunga yabo warizinisa idiwara shitsona uso shitsona dingo bahibadia waja wahabili ya ukangela dimore ndi harmo uchaguzi baadhi ya hatu ramba ngarenda uharuma uchaguzi namna hindi Abduraza kurazida hudiwaza mabunjilio wakamjia harumwe miji yonsi pia wehambokaya asuma niyeti raisi wa hatu na sikarna uba nafasi wakati toka uyonsi wafanyia uchaguzi banu wala karna hurenge ya funfu uwanadamu wa uwadiwaza isho wa halema sihu uhunda botasi rigombeana harumwaze rezo zinu rigombeana harumwaze forum za hatu namneka woo kwa jaka na adui wa hao ekatsinda siwandu rambaka kaitsi haki yaotsi mastehi abo kartusteho wa komori ho renge funfu haruma uchaguzi wa mrikao katsi raisi wa daula katsi namba legitimite katsi namba legalite timruo stehimiadi rideziwa vanu ndondondo ripuliwa wananyasi warideya waritomwa manani riwaonesa ukaya vanukarjamba ngasiwa hara wa uchaguzi haukeni wakati vajo ukaya election zijoka demokratique zike transparent zendrongoza tsongeza pia uchaguzi zistahilwa ngarijohenda ukangarijo kasuma na zali nge impopulaire montijuu wo warambia ya ukaladi mangarendao na singarijo humto harmo uchaguzi unu
riwozisa ze condition warambia jena mneka uwazamba harma zerezo ya ukaharma condition kume wakubaliwa ze 8 rijari hundu do mwana kambwa kabatse nganzima wakubaliwa hokako ajaka ujua au wakaujua uwa wakatsabuha ndaonae sha wakahanza wahadaye masuportori hao wazamba hajiku yokawe hibiwaze voti wajusi hopareni na ukwa na humba nafasi wakati choka uyonsi garejio rende homage mnaijana mzima mwengoni mwana zijana wa Komori wafanya hazi panda mwana nande mwana nyasi John Balos harimwa mwezi wa kamili yala mwenzuani rakufikiru kabala azala sumani hasibonsi enamna rakauona ye haiba yakaya harima shesi wa shanzuani namne kausisi homoni hatu ritanabai kabala sumana zalie sakazi wakaro riwono ezafanyishiha mwali ezafanyishiha ngazija abunga manzoni wone sokaya zehutuba zilione makandida ziliono washangirizi wa hao ebana Daud Khalifa wambao ka emaranya wafanya ni wambio kaya emaranya wafanyeza hao hinri nyinyi mzamba wanyi ya ukaya mhunduze voti na kandida Salimu nde yatende azala sumani haeliminewa gari aminiyo hizo ya ukaze voti mzihundu shamdiwaza ila miadi mwaniko wa Komori mwabaka kamna ukiri kamna humba nafasi ladhima ngamjuwa ni haki ya hanyu eri mjibu ni ramba mwetene ngari johum dungani siramba kartsanzari renge fuvu armaze voti shaze jiliabu ngari jukanda sinanyi ngari jozingara na mhono kwa mhono mpua owandu wa hanyu wanjia harmazerezo waone sahaji kuyu ya kabila shaka kun fayakun kaba nafanyiha investiture hokanga mjosi haonzi yani abotikanza ni mwambieni ya ukaa kabatsila wama ya mrujua ya laumu ranya na sisi karno kubale ranya mkomori ya laumiwa haukawa fanye devoir ya hao hosoni mwanyi wamvoteni massivement ngarijua ukaze voti mzihundu na mnabielewa yinu kandida mzima ya si haonziani ya pare maraiya maraiya watu reponde apel nyonti pia mbaki armaze nyumba za hanyu mlala msiuha mvurudara bae mkalimani mwengoni mwa kalimani wa hanyu Abdurazak Kurazida harambia kao siku wa leo kabati mrujo mwana ngujoka uhahe ya vuredara ya siuhe abolewo kamna ujua jini kanafasi ya ulaumu era ya mkomori abukarilawa harimwe makandida nyonsi pia madhomana wa kisiasa haina mndu ngena chama la kisiasa la ngena masempatizan basi uona o wakati mwajusa uojuha ena mrambiye mndu mzima habo
leo yapare masempatiza wahe watuka wajua na sisi kungumanyo ikawurika uharaya hoina harumaze voti karjani ko wakomori miadi ya heleven sisilinu rambagari jumu ingari yani na siri joka mkono kwa mkono hoso ni mwanyu shakabati mrujo shia ninde ze apel ninde francome ni mzaze manzerumbi karjarenga rendez-vous yauka le 26 ngari jo sankada yensi asumana zalia rohe ninde mwato wale datilo oma kandida neshelezize mze wa hangu Burhani Hamidu hamba la patrie ou la mort ila yona tafsiri kwezi neshelezize mwanama mwenye baraka setswali neshelezize Dr. Salim neshelezize Abdou Soefu neshelezize Kiki makandida matsana yaadi mwirenga mwa Komoro ikawo leo kamjestehi mtsinzi toma ya uwa Komori na tena mwara ntsindishe yatima ni mgazija runguoka mruwe tsuhenguo mrukanti wabduraza kurazida Abdou Soefu Abdou Halifa Mwenye Baraka Salimu Kiki hanyon tipia linutanga ziro ela jiri harmwe Komori leo linu tangaziro shasisiri aminio zembana zinu na singari aminio kangazijo fuzu kun fayakun humkinishi hari wane marunda humkinishi heke karia ono shangari aminio kembana inu ngeju waswini hahinri Mwenyezi Mungu ye kautubi sa ishiumbe shahahe ye humnikaze nafasi pia hambulie milango hakajumore nenai hakajuma one sawa komorize tabu pia iliyaoneka vanukabatsi mrukatsi ndami hojuma vanukabatsi zinafasi hizo pia Mwenyezi Mungu azinikasuma nazali hamnikaze nafasi asuma nazali nguono ya ukarangu 2016 makafa madziro yatowa roho yatowa zemali za daula wanadamu wonsi pia waliomo prison yachuparoona mbaalama ya Mwenyezi Mungu yoka ya mtahadharishe nguono kabala kabatsi mndu hojuma sha ngudiwazo ya ukaosiku Mwenyezi Mungu ya jibuo mwanadamu amandu huo yoke timizi dakika wana seconde bahia humwone sema ondo ya dunia niyonsi pia abo henna mwanadamu Islamu uamini Mwenyezi Mungu ya haja ya aminio ze principe za bwana inu abo ladima ya amini ya uka asumani azalingu joroha karchomba leo au maudu shanga muamini ka azala asumani ngujoroha shawa chomba o watwanda nyi mwanzo mkema raisi mwanzo mkema waziri mwanzo mkema depute mwanzo mkema directeur shatsindami
damino wana marulo hunu rijuhobu watasire nemba hazini vanu rikamwaniliani rikamwaniliani shanyi kamwaniliha haukanga jambo ka mruye tsuwa mrubaha nyinyi mtsuwa shaka mjabaha mtsuwa shaka mjabaha zelela lera ruloni zozinu nganyi hari mwezi tanda za hanyu nga mstere hiyo mvurudara haukanyo tsipia mkura zimba za hanyu zijaya abolinu tangala hanyu rimjilia one otanganyile o bwe makandida nyi wandu makubali ya uka Abduswef omwono mumme wa Asmani Azadi mwakubali kada udu Khalifa mwono mumme wa Asmani Azadi wala wandu woja watsahe daula ya haki mtsanganyi henda nyinao rangubala ritsumrambuani nimwambie ni sifa ya mjinga. Mjinga yekahenda harma hiza bahiye katsahaba juwe bahanu valo hatwari yetsopanga ohende iyo nde namnamliyo leo iyo nde namnamliyo leo bo makandida yesifa ya mru wa peu yekahwenda yekabuwe matso haukakatutsa hazi juwe eboreza hezohe izo ndizo mlonizo wakandida izo ndizo mlonizo ele unga mjoka hunda nkali zihiri mwambie makandida zenkalizi mjoka uzihunda dazi omfano nga mjo mweshelezi zani nyonsi pia mkaharmu uchaguzi ula kabatsi mzima quel que soit ses défauts quel que soit izori mraprosheo yafanye mbabi kikia ifanya hoka karna ujua hiba hasana emana leo ole mengu wajua ukababiri maskarad wandu waidi metre larif na kiki zembio wahenda zestishihada wazitowa ole mengu pia waona ledzahala jiribonti jo shanyi makandida mwabaki yabo mbaza zihanyo za hanyo yija wakati kao zosikitisha mwambanga mwenda umwaonane ne communauté internationale wakati kao neunga rjo hamba ze kweli emndu yatsahe communauté internationale ila ndo yandri hayenda harmwe candidature ya gouverneur washimbude uparoti jalisani ikao omonano ula ila adimu ye fronkome wake yabo ila adimu shababi mkombozi wake yabo shawa decline wamba kwa no jwa henda harma mafiti hoka investiture ifanywa ole 26 lewe representant de Nations Unies yanzo ya mwaneni le 24 wajioni mtsai consensus
Bala mtsoka urule wa dan la farine, mrena majulungwe na nyika mziji. Pourquoi watu itsaha? Un mois avant l'investiture. Bahi Daoud Khalifa, ya jado hamakangar join harma dialogue après le 26. Oui. Shale ungela dimo mwambe wa komorize kweli. Ye dialogue mjoka hena, baada leo, mriene ya tsahe mba plasi ya hahe, bo Daoud Khalifa. Eni mrungu baleo mchele, yende ya bukami ngamanzo ni wama. Ema ele ya Buhari, au zenkoho, au lekoho, au eni mrungu ndo ya unese, embabi ya nzao. Izo nizo mjo henda, ye mfumne, mwende mwatsahe, shaka mchuenda mwatsahe, amani na stabilite ya kiyonti, nga mwendo mwameye, emba kutia hanyo. Leo kamna ujua hanvule, ye Front Commun, na Mzaze Manzerumbi, na Shabadi Mkombozi, hauka wandu wao, waharaya, ukosione, harmaze election zinu, waharaya, ukosione, harmweni onano ya hanyu na representant des Nations Unies. Pisko kabajeka ya processus, ikaya kweli, yoka wandu wajua wakenti mahadisini. Ye mahadisi rianzao, ya ungela dimwa ya fanyishihe, ya parenewa ne komite international, vatsina yokasuma na zalinge raisi wa daula. Gardu juar kenti de sine serse. Ze parti politik pia, societe civile. Shasuma na zalika no juo ka raisi, haruma mahadisi ya mada yao. Ngela dimwa ya sunzuuhe, ya rensi ya mwanansi, ya sahele shawiri. Leo nyinyi kamchuo na hizo shanganyi haruma umesi na ulaumu ya raia Mkomori. Wakati kawe raia Mkomori hafanye devoir ya hahe. Leo rika ujari mwambieni, kweli ngari wanaona sumana zali shemduri wanaona ibanu hadani da nyimbo makandida. Mahada yo wa Komori, mwawazulusa, mwaritinze toma ya leo na maudu. Ikanga sina upanga, ngari jo tenderi mremeni nyinyi. Rangu. Gamishio bandu ya wanama ngwarenda ukai Faransa de adui wahe Komori baware veha representa. Certes gamkubali ke Faransa mwanadamu wapeu jamais mintsum mette premier responsable ou on mette au premier responsable ne autorité Mkomori. Ukubaliye manipulewa, udiktewa, yatso honesa, ya ukabano Faransa, inunti sawane Komori. Ezajiri Senegali juzi, zilela di muzike msomo. Hauke raisi ulo Senegalabaha, Basiru na Ousmane Sonko, watele wahimiwa wanane adui wahanda ya kavdikte wane Faransa na Makisali. E Faransa kajashinda ya impose Makisali. Shahashutewa abone au lieu yokari en voule ye malash ma autorité wa kisiasa wa hatu. Puisqu'on njo subuti na beka ma autorité wa Komori, ce sont des lâches. Puisqu'on wa kubaliyo, we dikte wane Faransa. Abo onda urala di muri wane na uhanda nirangu.
Ekarisari wana nao Mfaransa kana ushindari mpoze kana ushinda njia harmaze problemu interne za hatu puisque Faransa yose wane Komoro iyonsi jena mnake Faransa yonsi aborani wane ne adui mudu rangu hoke yadui wa hatu wahanda de yadui mudu kwezi watukufu ngamparo wanama ngamparo ze apel ritsikubali ridekurajewa yo kabanuri shindwa karja shindwa washindwa shakarja shindwa si wahanjume na amini kembana inu gajo wasui ababaha ila dhimuri wone namna nyindwaji embana inu garibali ya unamna hinri ba yaremwa yararu habenze yaremwa yararu habenze riremwa kadozi nji maudu mtijo huja bo Frankome bo apeli bo mzaze manzerumbi bo shababi mkombozi o wandu wanu maudu wa jore jei yo kangela dimori hunde consensus rikanti armala tabu nzima tijau rirema kado mbili karna urema yararu embwana inu ngela dimwe baliwa hausabuzi na uwatwaniwa kweli ripare ze guvernoma mbili mwengoni mweze guvernoma mbili ikawo zitia sikatrisi inji harumwe mbwana inu na mtsambaze ze guvernoma zandabo izo par respect ya hemu wangu watwani Mustafa Secheki ni jua uka ngukozo ngulao matsozi ezunda we Komori leo shana kera dhikwezi mzee wa hatu Mustafa Secheki soma hana karadhi mzee watu Mustafa Secheki ye imaji yawe timenyewa hokakande Komori hulibide na inji maisha ya haho yafuta mabade hodi honeze tabu waonesiwa rangundo wakati ya hema mercenaire yonde mane kaule ungari parao rimwambia nina mkera dhikwezi min humda wemze Mustafa Secheki rusta hiyo riaminio ya ukamwe mwengoni mwema watwani we mwengoni mwa wandu wako zao nezi hunda we Komori leo ze sirikali zinu zikaze kifu ribu wonkadi mdwa jina hokazi njiziri somo wenji wajibenua sharika uzambabanu eni wakati na heya namboka vanu mwanadamu fulani jau bolto ya heya amba mwanadamu fulani jau barufu ya heya sitsorengo balangara nzori menye bwana Abdallah heya denoseka vanu mwanadamu fulani jau vanu Abdallah ngumenye bwana donc kuna tafadhali bazeheni za hanyungizo zinji nembana yune maneture ito waswili ne hipokrizi
nezehen antro ya mwanadamu na mwanadamu. Vanu mwanadamu ye hukumlwa hizo yarenda. Leo karihimi vanu na hiyo tsikabatujoshi na nshangaze niziye. Ekati defende kiki van leo ntum defende sur son passé. Ye passé a hiyo tine ni intéressé pour le moment. Ye ni intéressé ndo mfungwa hahe rakubali riwona uka mfungwa hahe wo haramu kaja fungwa hahe itendwa ya ukahamba shifanya rangu 2016 honda 2021. Iyo kabati ya johaba na defende rijoli nde mahakama wa tranche chalewe kakweli nyi wanadamu mwanilia wa etat de droit. Gela dimu mwene realite hiyo. Kamna ujua mabe ukaya yo hakikikia fungwa bale uramba hafungu sambi. Eba fanyi mahakama ya justifie. Ele wisho nde shetundesha mfunga tindisho hafungwa be ha denonce mascarade ya election. Abone unarim juge harmwe présent. Hata maudur jo undra etat de droit na aboti kikiwa eche. Uongu wa mrondo. Tinene régime ya Zalibasi. Il y a eu tellement de crimes humains, financiers. Harmaze régime pia. Rangu 78 uonda ba. Abweni mrutu umlwa na itendwa mauduru jokana daula haki ya mahakama kwa jufanye devoir ya hao. Leo mimi sina ujua ni applaudisse. Puisque tamaga mdefende etat de droit. Na etat de droit nde namna hiyo. Sina ujua applaudisse baki kia fungwa. Kaja fungwa haitendwa. Yoka hashirendo wakati ya ka ministre de l'intérieur. No wakauladimu wa mfunga tsinda wanu. Wakauladimu wa mhukumu tsinda wanu. Na ikamdungu wani yu etat de droit. Nende yangalie. Etat de droit hinri. Yangalie ze principe za etat de droit. Mdu yatiwa niliye jimbo. Yatulelewa. Na bukartuwa ne ya mru. Kartuone ya mru. Mrune ne angalie la base d'un état de droit. Bahimru ya hawesoma embabi hiyo ngujwele ukale ukiki ngewo defendewa harmaye keka undo ya mwarete. Pisko haretewa ni mafujari. Haretewa batina nzia za haki. Na accusation zito na fondement. Yonde maneka ule ungar defende ukiki. Ngamina wanama bam. Watu defende. Shake jarchungeza. Ikele ungar vura nao. Harumaze objectif za hembana. Pisko ngamwa respecte. Ngam respecte koleri ya hao. Jena mneka ungar respecte we ya hangu. Sha evanura honraba leo kalu inna lillahi hoka le kosaku urafanya njo subutini la beba anu batina regre njambari jo wasulenso abili awenso araru samfikira mabajo kaya na espoir ezijirio zinoaba haka zidajojiri. Et quand le 28 mars 2019 ra déclenché mbwana inu
honji harumale jumbe la kibalozi la kikomori embwana inu rindi haritowa harimwe machama kisiasa yonti pia rimene bwana citoyen ritsaha mzima rekaye mrumduhazi rekaye mnejana ikau kajaparo assume aucune responsabilité de l'État rijokari waswidi shari komete eroriyo tsainunga irikote yao sheru riditsener kau jari repete nanda bora soutene des gouvernements en exil ratsutende ces erreurs ils ont mis ngaziri kote yao cher jusqu'à maintenant riamini ramagar tsangani hao no wanwa siasa riamini risutene gouvernement en exil et c'est nous que nous payons ngarliba ozedene izwaba wakatika oze apeli zikabanu riwono ya ampleur ya karma zi appel de Paris, appel de Marseille riwono solidarité ya kaya riwono haiba ya kaya shanda balaho wazungu la politique est le pium du peuple leo gasina watu manu watsuparo zingara dhomana ya daula gasina wanashe watu watsuparo zingara dhomana ya daula pourquoi pas kama no wanrujo wana bwana wandu siasa waka apar batino kangwa umaadui wa hatu rijojo wambia kana mkeho bavuni bembana yinu ngasema imamu wa hitendea bahi wallahi karindi hartele bwana yinu ngam amini kabaka espoir yo karjo kari arrive Chari focalisé sur la classe politique iyo haloti ya tusonti pia iyo haloti ya tusonti pia ikawa bahazi kritiki zor kufanyiwa harimwa mabango ya hatu sharika hamba no abaha ngasi obligé rambe kweli rikomete erreur monumentale leo ye classe politique ngamjoka ujuhandi wakati ka umono zarendo bapale zarendo feswali mutu Salim Nasoro Gazon Aymani Fahadi Muslim Monawi Zunda Usambi Dr. Salami Mwadali Swali Hisidi Bobosha Bandu ya hawa tolwansi ngambakio hatandi ikiazali ngujoka urengale sutu ya mnikenabe na mkenso la tabuni mle kana parozi fanya kinyume ngujoma ngamizani hamzima kabati ya mrenda zema rahana sambi no mmono ezilibwa ya mlibawo kabati ya mrenda zema rahana jaza no mmono izo yalifanya jaza ezo kazi mweleani boma kandida shamrudi tsenanga mtsao shiwara shauhadisi na nyina azali ngujojua ya mrengeni harumwe serikali uwo mwezi au mezi mili ya mshuteni jana mnayashute jua il n'a rien à foutre il n'a rien à perdre bora ya mrumieni ya mrendeni wandu watso hindu banyuga mkubalio mwenjia harumale jungu mwerengale vushe ili mterehe hosoni mwa Komori leo kangabu wajo mjusani tsindasi kangabu wajo mwani yani tsindasi
Pisko nyundo maadui wa hiyonti. Nyinde mwaisi sansini mwayangamiza. Kamtueshelea zemvuza huwa zaza hatu. Qu'il pleut, qu'il neige. Zembwana zinu owaze wa hatu walobanu rapari la Marseille. Runa ijana wajitolea nyika mnambare connaissance imweshalezi zawoni na mtafadhali. Mde Mwenyezi Mungu nibehe barua jao harimwe mwana nyasi tosha Johari ile temps shimeji watu tosha Johari o wakati uja wa ukubali ya ukaa ngawe na mapoto maziro harimwe bwana inu mwangoni mwalo na mapoto haukango toreo haku publiquement nawe kuja parozingara miadi ya hizo tore yao ngoto madati menshi ngwabo maudungara jofanjau lipatana na zikaze kifubano na mkubali mrenge retreti hanyu botosha Johari mtsango mziro wangamiza enti inu uyangamizao atabaha minu humda ubotosha minga murongozo kisiasa mwangamiza enti inu mwitinditoma kamtima fidel neze mbwana zinu kamtu respecte ze principe leungar jodo mweshele zizani barile mewa nokonga babanu bazima kamna ushinda mride courage revurize mbwana inu shembwana inu ngar jo hibalia batsina nyibo tosha Johari ngar jo hibalia batsina nyi hokawa uri wanona waba handanyi shati ya zali hokazali weza hisi hisa waikatina adjectif urjoko jwari mkalifie hokaya adjectif ya henzima yende ya jali wa hiyonti nyinyi nemu mtsangi yao mbali yao mtsango mwenda mwemnika bandu ya hanyu rimjua woni ya ukanga mtsangao nezirendo awe yenti nazala sumani abo leungari hunzawe mihono riwane nanyi enge wazee wangu wanama mawatwani wazaza hangu ritipareta masisi bakari jahibiwa wahibiwa wambangwa juwana wambangwa jusu pareni siwanuga sina takriban mwezi wangu yema lieutenant wahemana mamtukufu mwenye baraka sitswali harmashan libro de Comor kwa javenya wambangari mwambia woni na mkemaki ni bangara jusiha kunziani na kama nafanya investiture ho bebu wa midondo eza fanyi hale wila ti investiture buchamala mwenye baraka sitswali imgazjaru ngoka kerula raka rahano rongo haraka kairula raka rahano rongo haraka bu mwenye baraka sitswalihi nyonti pia vous êtes là hana problem perso wa hanyu mwarashi sha wallahi
ye meilleur cadeau sali ya Johnny Fanyao kawe siku yo tijo dekora zali ka hatum rengane bandi yanyu pia hamtani pirizo tijo nena mdekore enge wakati huo ni kontinyo wanandaminae hauka wakatunga mina certitude kanga mjo wa swili eka hatumtani pirizo rika harma stabilite oka kamtsi banu mrirule dan la fari ni mhadayo wa Komori wallahi rijo wa swili Shabana mkofikiri nongwindri mbwiri yo kangarenda uharma election dazi yemba principe ya respecte wanda hii mkahenda mamlegitime vala leo msamu mkazetaji mumvaze dagila maudunga mjusubuti mabekaza la sumanyeti raisi wanyu ye raisi wahanyu pisko nyinde makosione ya investiture ila mumvaze johone dagila ndoko mimi damino wanama no waze wahangu ratsukubali ukosione harima election ratsukosione harima dialogue rilio balaba bukaza la sumani rangu 2019 yeti raisi wa hatu abo sisi kartisa wananyi anukweli kalizimali boburuhani hami la patrie ou la mort ebalo juale kaulu wakaulamba hautoka uweza jimbo kamshirani mwesebanu mfwe mashishiyo mfwe mato zekalizi zumruima la patrie ou la mort ila yona tafsiri ila mduka jure je dingoni mwabezinga ya abdusefwa jambezinga abdusefwa jarambaka garjojo kubali azalia toka raisi rifanya gouvernement d'union nationale yabo ribono ula wade ribono ndobile we mwanadamu mimi personnellement njaparo kubalika Abduswef njaparo kubalika Daoud Khalifa les amis intimes d'Azali ukaleungwa tsahawe ta de droit na leo tsundu haki okaizo Abduswef ya hamba izo Daoud Khalifa ya hamba juzi zibuwa uwa komorie matso shamkubali mkau jonglewa eni mrambo Abduswef abungwa bwazali eni mrambo Daoud Khalifa abungwa bwazali koma le umaka kubali mwambega mwane makandida mwenda waona ne representant de Nations Unies comment ça se fait que le umaka kubali ki Abduswef na Daoud Khalifa na Abbas Jamfari ndo wakaenda wamwone emana nyinyi makandida matsoyendi c'est plus qu'on gagne harima des accords kauka mtsorendeha mitsulu ya fia harima emakanga nyonti pia shambulia Abduswef na Daoud Khalifa na Abbas Jamfari wende wahale dara wambi wakanga mjoja mla lera fulani mkafikiri ka 48 heures avant l'investiture ngabo dialogue ilo possible katina bumlo majulungwe e dialogue ilo possible abonda yi azala sumane 50 sheri leo mwehansi ya mwehansi nda ubo munyi baraka bo Burhani Hamidu bo Abduswef bo Salimu mwehansi
Bahile ukartina maadui wa hatu ikatinda nyi. Risar lemewa na minga mparo khaina mndu ya amine mbwana nyini ukubali shwa wanili yao karja shindwa hukasira mbangari wanombwa na hata mpaka suma nazalia rohe karja kaza 26 mai 2024. Il peut partir demain comme il peut partir aujourd'hui. Awembwana nge continue won. Shaba hangarndora kensi mkonsi mrojina. Nyonti pia mroulewa dans la farine. Dès le début jusqu'à maintenant. Nge Hanzar Timisi Ngarlindao wandu wa mwenye baraka bale ondele 26. Ngarlindao wandu wa salimu bale ondele 26. Ngarlindao wandu wa Burhani Hamidu hawa ntipie makandida. Et rendez-vous waniko wa Komornde le 26. Le 26 saino. Mwesheleye wajao harmo ya dui wa hanyu maufanya. Le 17 janvier wana wa Komori maraiya wa Komori wajitolea wasiha opareni warindir sayensi namnekao madwamana wa serikali wanti pia wakaulala harmo omisuruni azali hakaulalo gendarmerie. Yele jawabu majibu indribo makandida. Mambo kasi tindo rawaruma. Ula nusiku makahuonesa o yadui wa hanyuno wa Komori. Haukausiku watuto wala wazubo pareni. Ekatinda bumlo wandu wa peu. Ikauladi mwikebala msihi. Mfanya peli. Azali kaja kautimizi. 2 heures de temps. Shamsubuti muhimi mambo kasi tindera waruma. Watoto wanaje dingwani. Wala kwa jaka waniyo waziri. Kwa jaka waniyo raisi. Wakamwaliliani bumamba mwibiwa. Shanda bumlongwena. Ila erori kao karno paro swamihi. Hohima bumakandida msubutu amesi karja ruma mru. Karja sisa mru pareni. Ila mkawone sa wope wahanyu. Wautsihindu wahanyu. Leo nga mjoka ujamwambi wako marino wendi. Nga mjoka ambi wako marino wendi ni leo. Nyonti pia ya miji ya hanyu. Riwone magari. Ngabo miji kao mem 30 bis. Na abo mamanganyina miji. Ikaw leo nga mprofite. Nambe natula di munzambe banu. Pia wasiyar mu investiture. Ngamino fahari no mjina zaliwa. Hoka mjina zaliwa amjoka koja timizi une centaine mazaliste. Yeke miji ya hanyu. Ikasa wanambeni. Karjajo wa Sulibanu. Na leo la di marzambe. Ngamanzao mbeni watende. Harumazembu anazimu. Shaka mtina adui kati mbeni. C'est une réalité. Kauzijua. Karja paro subutirambe. Hakumstahini. Shale unga rambawe kweli. Ngarambawe kweli. Ngamanzao rife. Sharitike na mo rawona zenuru za Komori. Tukodo mbeni na abo à l'intérieur ya hanyu. Ya dui wa hanyu mbeni.
Lewe ni mndu na wanenu mjini hao ya himea wani harumu mji wa hahe ya wonese opposition ya hahe beke miji ya hatu yirenge exemple mbeni on peut y arriver chanyo tipia nganyima hypocrite jana mwana mara zida zamba hamba ye hatsotendele dufuli mdungu yende ya zamba wai harma intervention ya ye wujua uko tende hudunga lulo dufi ya bungwa nzo shindane na ulolo na ndujana ya tsudunga lulo dufi ngwanzo wane nae ya bungo joka hundando awelo na ndukume awandu 20 kamkaradhi eni mria kanse plasa hahe kando harme régime ya zalinu mbeni on a payé le prix le plus cher, on a payé et on continue à payer jusqu'à maintenant. Shanga mi fier no watwania wa mbeni. Nga mi fier no mjiwa hangu. Amjoka mjiwa hangu kwa jakosione, kwa jatsanga zambizire ndo uwa komori leo nasuma nazali. Abondo banu nlo fier. Maude tarehi mbeni kwa na hundi ya buharika watowa mtsango. Ye komorire ndo atihindu. Enge kwezi wanama. Tika huja ni beye homo natanga. Hosoni mweme kandida. Niwambio ka womro uvua uhisa uwa hanyu. Umro wa hanyu isa uvu uhisa. Mwende mwehansi ya suma nazali. Maudungari mlidao ni mke maraisi, mawaziri plutôt, na madirecteur wa hizo société d'État. Inge wazaza hangu, wahu wangu, riaminio zimbwana zinu. Ekamdu kangu jo kange na haki, mdu wanilia hata ya jeafe, shamdu kafaria yani kiwe haki ya hai. Mdu kafaria, mwanadamu wajua kangu dhulumu yonike haki ya hao. Mdu wania piskonde haki yao, uihunde. Hau halali, shamdu kamfaria yonike. Abunga mumparoni, ni wazewa hatu. Wazaza hatu. Ra amini zembwana zinu. Ra tukosione. Harmwe maskaradi ya heze eleksyon zinu. Ritiparo kuba li renderi fari yasu manazali ya rinike haki ya hatu. Na rendere tsahe. Heze nzia za haki rirenge. Hauka mjufumo chorumili wa mvuo. Mjufumo urumili wa ujinga. Shabu kaba na mahadisi. Baina ya mwanadamu manzakili na mdu mjufumo. Dictateur wakaba na dialogue eurumili wa mvuo. Iyo ndiyo ladimori rumili harmasuma nazali. Embabi yabaki wari aminio riti watinze toma riwavukishe riti dungo mwenje wahema kandida. Wallahi ekatila bokiki aka kandida bala asuma nazala joka afanya investiture yangu et deuxième jour les résultats tolo kabatimbre ajojua kabala komori bakavoti bahizi trukewa puisque kabati kandida nga mzima bala ya subuti ya denonce ya subuti ya onesa pièce maîtresse ya he mascarade ya fanyishi ya bontiju armaze eleksyon katikiki an épreuve na mweshele
Bakabati hatwari nziro. Hatwari mwenye baraka ifanya sukwa hizi election. Hosubuti publiquement. Ya jambi ukasumana zalingi en première position en deuxième position. Ila bo wa Komori. Ile tosho ubuna tsahu. Rangu de suku ila. Ile tosho ubuna tsahu. Hokanja kaulinda kamunyi baraka. Ya jua ukasumana zalingi impopulaire. A éliminé wa de le premier tour. Ngujo ya mette en première position. Ya ki en deuxième position. Zila zitosho. Il n'y avait pas du miracle. Ya utsaho juma bala. Il est comme la dimikem toshizani. Comment le mwenye baraka subutia oze ya mboka zalingi en première position en deuxième position. Na abongu jua kasmana zali. Même pas 5% kaje parisa. Ye kosio kaje jorejeziwa. Shahaja ham legitime rangu reskuila. Il angazia kautinia sumana zali devant Yahul Lemengu waoneka sumana zali kweli havotewa. Il a erreur impardonnable. C'est une erreur impardonnable. Puisque sumana zala profite. Ya occasion ila hairenge harumia. Ya uzisi wangu jamboka na mwene mwa uzisi adversaire wangu mwenye baraka. Yende ya zamba, je suis en première position. Tout est justifié. Il a crime. Mwenye barakari fanya skuila. Il a crime yenda mno. C'est à partir de là, mkomori ya kauladi mwenye lewe. Ngo shindano ne adui wa hao. Ujua ukakatwanzi wa ne peuple. Vatumru tujua kange impopulaire. Usubutu je me mette en première position. Comment tu peux te justifier? Comment? Vala uwa mtsinzando, hutsinzi Salimu, hutsinzi Burhani Hamidu, hutsinzi Kiki, hutsinzi Abdusoefu. Walanda uwa wapozitwa. Wamba nyinyi hata, vanelo en première position, Zalimi nelo en deuxième position. Tout est commencé par là. Abondova nous en dit ça c'est ça. Des déclarations à Mouni Baraka Setswali. Ya mette Asmana Zali en première position. Ya dit mette en deuxième position. Rangos, et discours là, c'était la preuve de ma vie. C'était la preuve de ma vie. Inge kwezi. Ritoka Hanzari wajilie hotangani. Riwambioka na mwende manjie ho idani. Basi isi ngari continuer we combat. Imbwana ngari continuer d'une autre manière. Car Jakaza date la 26. Si diaspora, ni société civile, ni front commun, ni Mzazemanze Rumbi, ni Shababi Mkombozi. Car Jakaza 26. Car jenda harma election. Car jahibi weke car jasi haunziani. Mhibiwe shahanyu mambanga mjoso mziani. Rambangar jomungari yani kamsihi. Kamjasiha. Ye maranya kwa tina erreur. Ye maranya wafanye devoir ya hao. Wamvotini massivement. Hata mzikubali kamhunduze voti. Awela dimu. Ikele unga mwanao. Mtsahe haki ya hanyu. Inge kwezi watukufu. Ishonde sharibe haban leo. Ngarju samili hana. Wakati mwinjira urenga sha ika haki rijerambe ezilio hoi fudani ili wajue ya ukaleo uanduri wanonao ndao shati Asmana Zali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na utaha sonti pia haina mzimadasi rilio harmaze mbwana zinu riombe rife mfo wa masimu na mtsala na Hamadi Patiara. Maizono zijoka na ufahari hosoni mwatu. Asante pia. Abo masihu mema usikuwa satsena kamyezi mgwamenzi. Asante.